Esikhathini esiningi umuntu makatalwa uyakhula agcine ke sekavula ke emehlo abone ke i-environment lekaphila kiyo njengento le tamsita ukuthi ke impilo yakhe ke ichubekele embili ibe ngcono lokho kungafaka ekhathi ke imigwaqo tikolwa kufaka ekhathi ke tindzawo temabhizinisi nalokunye tibhedlela naletinye nje tintfo lekathi ke umuntu makatibuka abone ukuthi ke inhlala kahle yakhe ke ingasimama nekuthuka kwakhe nekuchubekela embili kungasimama lokho kufaka ekhathi ke tindzaba letfaka ekhathi ke imigwaqo naletinye tintfo njengoba ke ngibekisa noma ufisa ukuchubekela embili ufisa ukuthuthuka ufisa ukuphila kahle tindzaba letfaka ekhathi ke imigwaqo angeke uze utakhele ke umuntu noma ufisa ukufunda ukhaliphe kwani uchubekela embili kangakanani isikolo angeke uze utakhele uwethwana tindzaba temigwaqo ekuhamba uma ufuna kwenta ke business ukuthi sewulimile utawuthengisa kanjani kude umgwaqo emabloho lapho khona ke kunemifula lekufuna siyewele uwelela kanjani ngesheya so ufuna kuyothengisa uma ngayo idingekho leto tintfo leto kungilapho ke uhulumende welive laKaNgwane angena khona ukuthi ke akhe leyo infrastructure kwelekelela ukuthi ngilelo Swati likhona ke kusimamisa inhlala kahle yalo likhona ke kuthuthuka lichubekele ke embili uhulumende welive laKaNgwane wakha leyo infrastructure maswati lamahle ukuthi ke maswati awafeze lawo maphupho luhlelo lolubekunene Sive ke Siyatfutfuka lolubuka ke intuthuko leyenteka ke etifundzeni etinkundleni emimangweni emiphakathini lapho khona ke emaswati ahleli khona intuthuko lethelethwa ke nguhulumende welive laKaNgwane ngekuthi ke akhe letikolo lengitibalako emabloho akhe ke emaclinic akhe ke nemigwaqo naletinye nje timfanelo letimcoka letenda ukuthi impilo yemuntu ingasimama phinze ke ichubekele embili libito lami nginjohn ngwakaPhires bekunene sikhulumisa ke indzaba yato letindzaba tentfutfuko lenteka ke etinkundleni njengoba ke sengivelile sivakashele ke etinkundleni ke letine kulamaviki laphelile lekuyinkundla yasehukweni inkundla yasesiphocosini inkundla yasemhlambanyathi inkundla yakumethula sitibonile letinkundla leti ukuthi ingabe uhulumende wenta ini imali lesiyibekisile ke evikini leliphelile iya ke ku over 90 million kuletinkundla ke lesitivakashele namuhla ke sibuka ke inkundla yesihlanu lekuyinkundla yalapha ke SIGWE sifundzeni ke saseshiselweni kuthiwa ke lenkundla ethiwa ke ngensaba iSIGWE lapha ke ngaphasi kwemphakathi wasekuphumeleleni lo ngaphasi ke kwempane Nkosi ke Gasa Wangwane ngaphasi ke lophinze ke kube nemphakathi wakandu 19 naleminye nje imiphakathi lekhona kuleyandzawo SIGWE ke unebantu labango 14,000 tinkulungwane letilishumi nakune kuyacaca ukuthi ke kule tinkundla lesitivakashele ke kulamaviki laphelele cishe ngathi le yasesIGWE ngiyona ke inkundlwanyana kunaleti ke lesitivakashele letinye tinabo 8,000 10,000 I think we have seen inkundla lebekathe na 12,000 kodwa SIGWE cishe ke ngiyena ngazi ukuthi ke uthwele ke bantu labanyenti maswada ukhumbula lilunga leParliament lenkundla yaseSIGWE indvuna yelitiwo ke lato ke tinkundla David Cruiser Ncamphalala si profile ke yona ke namuhla sifuna nje kubuka ke imisebenzi yentuthuko lengathi ikhona kuleyandzawo ikakhulukati siyana ukuthi le yankundla ivama kuhlaselwa kakhulu ke indzaba yesomiso ingabe besebenta njani ke maswati etindzabeni temanti naletinye ke timfanelo ase sibone kabanti ke sitawungena nakiyo ke imisebenzi. Hulumende uzemkhankasweni lomkhulu wekwakha emahola emiphakathi yakuleli kude kuthi sive sitobambela khona imicimbi leyahlukene efana nemihlangano le inhloso yawo ukuthi kwakhiwe nenzuzo ngawo pheceleti money generating income initiatives. Nale nkundla yaseSIGWE nayo ayikasaleli ngephandle kulo lolusito njengobe nakuyo kwakhiwe emahola lamathathu lahlukene bukhulu bawo angathatha bamfu labangemakhulu lamathathu nengcenye. Kumphakathi wasekuphumuleni longephansi kwempane Nkosi Gasa Wangwane kwakhiwe lihola lemphakathi lelibite uhulumende imali lengu 1.2 million emalangeni kanti sive lesizuza kulo sithi inkulungwane letimbili nemakhulu lasikhombisa 2,700 njengobe lisekela lasihlalo waleli komiti Daniel Mazia asilansisa. Siyambonga uhulumende wakithi kaNgwane lokungiyena la supportile kuze sithole kwakhana lihola sibanjiswe nguye kakhulu usito lokwakha leli hola silithole kuye leli hola sibona ukuthi lintuthuko kithi ngoba cishe lekuningi libe singakutholi la dudane sikhambela khashana emadrobheni sekutawutholakala dudane sibuye sibhalise la kuleli hola lethu lesinalo la sithole lo sito lethu lesikudzingile lokuningi lesikubona ukuthi tasita kuko sesitakhona lokubambela emhlangano khona lemikhulu
nemishado sikhona ukuthuthuka sisive zemaswati sichubele embili sithuthukisa ngilo lelula lethu. Siyabona uhulumende uyasisita kakhulu nakuthiwa kukhulunywa ngahulumende lo emakhaya kukhulunywa ngento lenjengale lo sesibona lelo hola lesesinalo la sesinethemba lelikhulu ukuthi kuningi lesesithathola sikuthole edudane. Hulumende uphinze wakha lelinye lihola lemphakathi kaNdunasithini lelimbite imali lengu-1.7 million emalangeni lelithatha abantu lababalelwa emakhulwini lamathathu 300 lelakhiwe kusukela eminyakeni lophelile lase liphela kuwo lo mnyaka wa 2021. Kungeta lapho hulumende uphinze wakha lelinye lihola ikuthuleni community hall lona lelibite imali lengu-1.6 million emalangeni lapho kuzuza khona takhamiti letibalelwa ku-4,500. Indvuna yenkhundla umnumzane Mangena Tshele ubonga kakhulu uhulumende ngalo lelihola ngobe uthi bese bafile kubambela imihlangano ngaphansi kwetihlahla bashiswe lilanga kanti nemvula beyihle ititsinzela nje kibo babe majokololo. Uhulumende wetinkhundla siyambonga ulusido ngoba kuqhamuka kwale mali leyaqhamuka e-RDF yasita kule basukumele etulu labakhethiwe ngoba banetikolo abantu abanye bathengelwe isigulumba lakithi nisephupheni nje nayitolo besikhuluma isiyouth sisasifakile isicelo sakayouth sifuna kubathengela isigulumba letingu-4 ngayo le mali ye-RDF batohamba bawuqashisa kunayo ilwanyana lesukumako ya Eswatini ngale ngasenkundleni elitawuvala ingwavuma river. Kude lesikwesaba kumne ngiyadumisa kuhulumende wetinkhundla ukuthi uhulumende wetinkhundla kaqhubeke abasite bantu nebantu abamthande uhulumende wetinkhundla ngoba uyabasita kulukhuni ukutakhela sikolo kodwa uma usitholele imali niyakhona kufaka emanti. Ngakulolunye luhlangothi uhulumende sewucale kwakha lihola lemango kuso sivele singephansi kwemphakathi waselulakeni esigodini saseNyathini ngephansi kwemfane Nkosi Mbilini. Lokungumsebenzi lobite imali lengu-1.9 million emalangeni lowacala ngenyanga yenhlaba kuwo lo mnyaka kanti kubhekeke ukuthi uphele etinyangeni letisithupha letitako. Leli hola litosetshenziswa ngule Sive ekubambeleni kulo imisebenzi yemango leyahlukahlukene lokufaka ekhathi imihlangano, imishado nalokunye. Sivele sitozuza kuso lesakhiwo sibalelwa enkulungwaneni nengcenye. Tshele uncusa sona Sive sale nkhundla yakhe ukuthi sitisebenzise kahle letakhiwo ngobe uthi titoba lusito lolukhulu kule mimango yabo. Ngakulokunye uthumisa kakhulu uhulumende ikakhulu litiko letempilo ekusukumiseni leminye imisebenzi lemikhulu ngaphansi kwale nkhundla yakhe lokufaka ekhathi kusukumisa umsebenzi wekwakha sibhedlela sakanDunasithini lesibita imali lengu-12.8 million emalangeni lekusakhiwo sakhona kaNdunasithini madvute nelihola lokungumsebenzi lokubhekeke ucale emkhathini wenyanga letako January 2022 njengoba sekuvele usukunyisiwe. Ngetulu kwaloko Sive sakumaloma lesingephansi kwayo lenkhundla yaseSIGWE naso sibulala emabhodlela kuye uhulumende wembube ngekwakhelwa imtholampilo inhlangu yavuka community clinic lebite imali lengu-4.6 million emalangeni. Bantfu labazuza kulo mtholampilo bangetulu kwa 4,500 njengoba sewucale kusebenta. Tshele ubonga kakhulu nesikhwama saka Regional Development Fund RDF lekusikhwama sekuthuthukisa tifundza ngekuthi siphakamise umsebenzi wekuletha emanti lahlobile kule nkhundla yaseSIGWE ngemali lengu-8.5 million emalangeni lekubhekeke ukuthi ucale ngenyanga letako Bhembidvwane eminyakeni lotako njengoba uhulumende sewuvele usukumisile. Kude la singakayifaki khona imali siyinkhundla kule timu nasetikolweni siyatelekelela sekufulelwe nje lokukhulu imali yahulumende sesiyisebenzisile uhulumende wetinkhundla siyamncoma mina ngiyamncoma kule ngikubona kwenteka uma akhethe abantu labamthandako ngoba lokho ngeke sikubele ngoba benta lento lefunwa abantu endaweni njengoba abantu ababo basitakala bayafunda sekulontsha leviki leliphelile
silontsha sitakwakha sibhedlela sitasebenzisa 12,800,000 khona la qeleni kwalesakhiwo losibonako. Ikwakha yona njalo uhulumende lata sifakela lesibhedlela. Emveni kwaloko emavikini laletako sitawulontsha emanti lathatha 8,500,000 leta kuso lesibhedlela. Ngakulolunye luhlangothi Jele ubonga kakhulu nenkampani yemalahle leNkhundla lekhelene nayo iMaloma Coronary ngekubabambisa uma kunetehlakalo fana nekuphephukelwa. Utvumisa kakhulu nelusito lwayo lwekubakhela sakhiwo sekuhlala bothishela i-administration block lesabita imali lengu-1.2 million emalangeni lenkampani leyasakhela lesikolo lesiphakeme iNdunasithini High School. Lenkampani yasakha yaphinze yalekelela ngekufaka ifenisha kanye nabongcondvomshina ema-computers. Ngakuto temfundvo hulumende usekelele Nkhundla esikolweni lesikhulu iMakhava High School ekwakhiweni kwetindlu tabothishela letine letibita imali lengu-2.3 million emalangeni. Letindlu tinemakamelo lamabili inye, kunelikhishi, i-dining room kanye netindlu tangansense. Ngakulolunye luhlangothi hulumende uphinze wakha emaklasi lamathathu kanye nesakhiwo sete-science, i-science laboratory kanye nangekufaka yonke imishini yekucwaninga pheceleti science equipment and fitting lokubite imali lengu-600,000 emalangeni. Kukhulu kakhulu hulumende lasete ngako sesikolo sasemakhava High School lokufaka ekhathi i-construction yemaklasi. We've got ema-blocks lang-3 lakhiwe nguhulumende through micro project. Wawasusa kusukela ekuqaleni wabeka etulu asilinked abantwana bakhona ukuba protected from the heat lekhona lana kule sikolo. Uphinze uhulumende wasakhela 2 beautiful staff houses la semi-detached to each staff house material as far as I'm concerned ilangetulu kwa 500,000 le material nje on its own, not counting imali ye labor and everything. Kunene uvete ukuthi lesikolo sinabothishela labalishumi nambili 12 kanzi saqala kusebenta ngeminyaka wa 2012 ngemuva kokuthi siqale kwakhiwa ngito takhamuti ngeminyaka wa 2006. Siqala ka form 1 kuya ka form 5 uthi sinebafunzi labangemashumi la imfica nengcenye. Utvumisa kakhulu lona litiko letemfundvo neNkhundla yaseSIGWE ngekubasekela. Uthi ngakutemfundvo lesikolo sakhe senta kahle impela njengobe kukhona ngisho bafunzi lababakhicitile labasemanyuvesi kanye nemakolishi akuleli nakhatha lokhu lesikolo sisemakhaya kaNtuthu. Uthi emaphupho lanawo ngalesikolo sakhe kuthi kwakhiwe lamanye emaklasi lamathathu babe nemandi lahlobile lanele sifeniselwe siphinze futhi sisungule lesifundvo sekulima pheceleti i-agriculture lapho khona abafunzi batocecesheka kabanti ngakuto tekulima. Last year we managed to produce bantwana labamkhiphile 8 wema credits. They credited everything. Baphuma bo A sinabo labasimele University of Swaziland. Nakhona in the Department of Science, which goes to show ukuthi sikolo vele siyakhicita sikhicita even without lama basics. Ngakulolunye luhlangothi hulumende usekele isikolo lesincane iMakhava Primary School ngekusifenisela lokubite imali lengu-211,573 emalangeni. Ngetulu kwaloko uphinze wasekela nesikolo lesincane iZamukuhle Primary School ngekusifakela fenisi ngemali lengu-255,334 emalangeni. Sikolo lesincane Lulakeni Primary School naso sizuze kakhulu kuye hulumende ngekwakhelwa emaklasi lamane kanye nendlu yetekulima nekugcina tilwane pheceleti i-animal house. Lo msebenzi wekwakha lamaklasi ngumsebenzi lowacalwa ngiso Sive Salomango waseke uhulumende uyasisekela ngekwakha nangekubafulelela. Le misebenzi yomibili ibite imali lebalelwa ku 1.2 million emalangeni.
kutozuza abafundi lababalelwa emakhulwini layimfica nengcenye. Thathe kubonga uhulumende la sisite ngako kurufa namaklasi lapho khona sibatali bese sisangene ukuthi ngabe singathathaphi isitho nekuthi sinala endance ku animal house nakhona usilekelele kurufa. Siyabonga. Luhlangothi thishela lomkhulu walesikolo lesincane Lulakeni Primary School Shiselo Dlamini uthumisa lona litiko letemfundo kanye nenkundla yaseSIGWE ngekubasekela kule misebenzi yesikolo sakhe. Laveta kutsi lesakhiwo sekugcina imfuyo netekulima sona sibite imali lengu-318,000 emalangeni. Bafundi labatozuza kuso bangu 905. Sitha sibonge kuhulumende kulomsebenzi site kuwo batamile kwakha tibonza temaklasi langu-4 lale Tulu. Uhulumende waqhamuka wafika wembonya wasicedzelela noma ke sathi kahle lokho ukuthi umsebenzi usengakapheli siyaqhubeka siyasebenza njalo nje silethele lithange. Bengivedile ke maswata kithi ekucaleni kwalohlelo ukuthi esikhathini lesiningi noma unalo ke liphupho noma ke sifiso sekundlondlobalisa impilo yakho kuye kube naleyo nsaya ukuthi ingabe ngidawuthatha ini ke ngibhice nani ikakhulu kade njengoba ke sibona la ngaphansi kwalenkundla yaseSIGWE kule ukwakhiwa kwaletakhiwo temahola lapho khona ke Sive sesihlanganyela khona tindzawo lethiwa ekhathi ke boSIGWE njengoba sathi ukuthi liyashisa kakhulu le uye uthi ke noma ucabanga kuya ke emhlanganweni wentuthuko ubathe uyacabanga ana ngiyawhlala elangeni lapha kuyathokozisa ke kubona uhulumende takhile letakhiwo siyawabona nje mahulumba noma ke mahola lamabili one is over 1.2 million emalangeni another one 1.3 million emalangeni sekwendele impilo yale Sive ukuthi ibe ngcono kanti ke ngiphinza ngaveta mazivula lohlelo ukuthi netikolwa kanjalo kuye kube nalo ukuthi noma ungafisa kwani ukuthi ngiyafisa kufunza ngidlondlobale ngifanane nebantu kumbe labasemadolobheni tikola letithutane uyukhanze ukuthi kunaleyo nkinga yokuthi kude ledo tikolwa ngilapho ke uhulumende simbona angena khona asakhe leso sikolo bese kuba inshisekelo yakho nekutimisela kwakho ungumntwana nabothishela kuya ungena eclassini ufunza ukhaliphe undlondlobalise impilo yakho siyasibona ke isikolo iMakhava High School lapho khona uhulumende akhiphe ke imali engu-2.3 million emalangeni kuthi nje kube nesikolo lesiphakeme kule yanzawo kuteke bantwana bangagcine primary noma kumbe bahambe igaba letinze emabaya ke esikolweni siyasibona futhi nesikolo saselulakeni primary school batali bahlanganisile nanabo kodwa uhulumende wachamuka wakhipha ke imali engu-1.2 million emalangeni kusita nekulekelela ke kufulela lesikolo lekuyinto lenhle nekubona ke umoya wetakhamuti tindzaweni letahlukahlukene tifaka ke imandla neshisekelo ukuthi uhulumende selekelele njengoba ke sibona mina ngemisebenzi esekhona kulohlelo lesibona lokufaka khathi nalamanye amahola kumbe uhulumende lekabona ukuthi asitsingo lesiphakeme ekule yanzawo asibone ke leminye futhi imisebenzi khona ke SIGWE. Ngakutemfundo tikolwa letizuzile ngaphansi kwalenkundla yaseSIGWE ngekusekelwa nguhulumende ngunati tikolo letilandzelako. Sikolo lesiphakeme Mphelandzaba High School sakhelwa i-administration block ngemali lengu-550,000 kwazuza abafundi labange-23. Sikolo lesincane langolotsheni Primary School sona lesazuza ngekwakhelwa emaklasi ekufundzela lamathathu ngemali lengu-400,000 emalangeni. Kwazuza abafundi labali-150 150. Sikolo lesincane Mbava Primary School sona sakhelwa emaklasi lamathathu labita imali lengu-1.5 million emalangeni kwazuza abafundi labangu-160. Kwase kuba sikolo lesincane Mbava Primary School sona sakhelwa tindlu tangansense pheceleti ema-pit-latrines leli-10 kwasebenta imali lengu-350,000 emalangeni. Kwazuza abafundi labange-235 235 kanye nesikolo lesincane Izamokuhle Primary School lesasekelwa ngekufeniselwa ngemali lengu-255,340 emalangeni. Sikolo lesincane iMahlabathini BEA Primary School sona sizuze ngekuthi silungiselwe emaklasi lamathathu ngemali lengu-150,000 emalangeni kwazuza abafundi labali-150 150.
Labanye labazuzile ngekusekelwa ngiso sikhwama sahulumende sekutfutfukisa tifundza, i-Regional Development Fund, inhlangano kuSile Makhava Savings and Cooperative Society, lokuyinhlangano lenemalunga lalishumi 14, leyasekelwa ngemali lengu-575,868 emalangeni. Lenhlangano iyabolekisa nangetimali kanye netintfo letinye letifaka ekhatsi nekubolekisa ngetlithende. Lenhlangano iyabolekisa nangetimali kanye netintfo letinye letifaka ekhatsi nekubolekisa ngelithende lelikhulu sibili lelingafaka bantfu labangu-500. Bucopho basemphakathi wasekuphumuleni Dzadze Buhle Ndlangamandla uyachaza njengoba sebakhona nekwakha nendlu yekulibeka lelithende lalenhlangano. Ngithanda kwendlulisa kubonga lokukhulu uhulumende wakithi Eswatini lasenzile kona sengumphakathi wasekuphumuleni kulama project lang7 lasenzile wona asaphasile onke and active onke. Ngindlulisa kuyibongela kakhulu kuhulumende wakithi Eswatini. Kokucala lala ngime khona sinelithende lasekusile Makhava. Lendlu le ngilakuhlala khona lelithende. Bese sekuba nelihola lasekuphumuleni community hall naye sisizwe nguye uhulumende. Kube nesikimu sagesi ligidzamuva leyabukwa naye sisizwe nguye uhulumende. Kwaba nesikole sasemakhava high school sasizwa nguye uhulumende. Kwaba nesikole sasemakhava primary sesizwa nguye uhulumende ngefencing. Kwaba nesikole saseZamokuhle primary school sisizwe nguye uhulumende. Kwekugcina la sisize ngako uhulumende lokukhulu kube ngemanzi. Ndlangamandla uchaza nekuthi lo mphakathi wakhe ukhonile nekuhlomula kuletinye tikhwama tahulumende tekutfutfukisa tifundza, lokuyimali yaka-Regional Development Fund, lapho khona batakhamiti temphakathi wasekuphumuleni basitakele kakhulu eluhlelweni lwekulethelwa emanti lahlobile isikhululekile Water Project Phase 1 ngemali lengu-1.5 million emalangeni kanye nasekufakelweni gezi njengoba banesikimu sagezi ligidzamuva liyabukwa lesasekelwa ngemali lengu-477,933 emalangeni kwazuza emakhaya labalelwa ngetulu kwemakhulu lasihlanu 500. Elfas Njangase lobucopho emphakathini waselulakeni udvumisa kakhulu yena uhulumende wembube ngekubasekela ngayo lentfutfuko lekhonsako. Uthi bona njengemphakathi baticabha kakhulu ngaye lohulu. Kunetikimu tagesi ke lesikhona bathi ngichakaza lulakeni lesinemalunga lang110. Leso scheme leso longikhuluma nje sisizwe nguye micro project ngemali letsite lasite ngayo labantu nje bona bebabhadala nje imadlana lencane lengu700 kuhlangabeza lo micro project wabasita losikhuluma nje nyalo bayakhanyisa. Ngakulolunye luhlangothi umphakathi wakwaNdunasithini wona uzuze kakhulu etikimini tagezi. Kuzuze umnguphane 1 electricity scheme lothole imali lengu-754,140 emalangeni. Lesikimu sisekelwe litiko letemcebo waphansi nemandla iMinistry of Natural Resources kwazuza emalunga lange41. Ngakulokunye sikimu sagezi icathula group scheme sazuza imali lengu-67,256 emalangeni kwazuza emalunga lange23 23 sona lesatfola kusekelwa ngetimali baka micro projects. Nje bantu sebahamba bakhululekile kuyo ngokwati ukuthi lo mfula lo hulumende usisite kakhulu ukuthi le selekelele ngetimali nesife salapha bekunene saphuma kakhulu ngendlela emangalisako kumangala ukuthi singasitakala kulendzawo. Wonke umuntu nalabe kafuna kwamba ngalenye indlela uyafisa kutobona ukuthi ngabe lapha sekwalunga kanjani edlule bekunene. Kusho ukuthi nje kafisha sisiyambonga uhulumende nelusito lwakhe lolukhulu kangaka
sithi umhlaba wonke bekunene uhulumende akawubambise siyajabula kakhulu siswele nemlomo yekubonga bekunene ngilawo njengebantu labathuthukisako masibona imisebenzi uhulumende asibambisa kanje siphakamisa tandla sibonge ngoba akukho lomunye lesingambona la ngasentela lo msebenzi ngalendlela bekunene. Imigwaqo netekuhamba phecelezi infrastructure development hulumende wakhelele inkhundla yaseSIGWE libloho letimoto imathetha low level crossing esigodini sakalomphala ngemali lengu-2.8 million emalangeni kuhlangabetana naso lesive ngendzaba yekungahambeki nakugcwele wona umfula lomphala lokungumfula lothelela umfula lomkhulu ingovuma. Leli bhuloho lacala kwakhiwa ngeminyaka wa 2019 kanti ke seliphelile. Mandla Vilakati lobuchopho kukaNdunasithini undlulisa kubonga kwakhe lokukhulu kuhulumende ngekubakhela leli bhuloho lathi bantfu labazuza kulo banyenti kakhulu babalelwa etinkhulungwaneni letine nengcenye lokufaka ekhatsi nesive sase Lubulini, Sihluthe, Phongola, Nhlangano kubala letimbalwa. eMaswati atavumelana nami ukuthi mina ngemibiko lesitfola kwemithonjeni etindzaba ngekwehlukana lehambelana nekweswelakala kwemandi etindzabeni letinyenti letingaphasi kwenkundla yaseSIGWE njengoba ke sike saveta ukuthi lenkundla esikhatsini lesinyenti ihlaselwa kakhulu kesomiso kuphindze kuthokodise ke kubona uhulumende asukumela ke etulu kwelekelela lesive lesingaphasi ke kwalenkundla ukuthi ke sizuze ke kutfola ke imandi lahlobile emandi lesingeke sawasokolela kakhulu njengoba ke sibona ke sikhulekile water project lapho khona ke uhulumende afake ke imali lengu 1.3 million emalangeni kuthi ke sive sakuleya ndzawo sikwathi ke kuthola ke emandi siyabona ke uhulumende alekelela nesive ukuthi angagcini nje ngekwakha ke infrastructure labo ke labasola ke imisebenzi akhiphe ke imali njengoba ke kusile emakhaya savings and credit cooperative scheme uyitholile ke imali elenganga 575,000 kuhulumende ukuthi ke akwati ke kuchuba ke imisebenzi letawenda lesive ukuthi sikwati ke kuzuza sikwati ke kuthula lokutawisa ke sandla emlonyeni lengakubitanga lesilumbi ukuthi kube sustainable kungabi nje ukuthi uhulumende ufike ke washiya lisaka wajika ngilokuhle ke lokho lesikhuthatako nakuto ke takhamiti etindzaweni ngekwehlukana lokukhulumisa ema access of funding through takhiwo letfayikhathi ke i-Regional Development Fund njengoba ke kuyimali uhulumende lekayibekele ukuthi ke sive asisitakale sisonzele sicale ke lemisebenzi sibona ke netikola letinyenti kakhulukazi ngazi ukuthi focus kule yankundla uhulumende ke ukhiphe ke imali lenyenti kakhulu kufulela ke emaklasi kwakha ke emaklasi kwakha ke tindlu tabothishela lekuyinto ke lenhle kakhulu njengoba ke lendzawo iyabonakala ukuthi ngazi ukuthi iphokophele kakhulu kuthuthukisa ke luhlangothi ke lwetemfundo masibuka ke overall imali lespendiwe kulena nkundla njengoba ke nasevikini eliphelile sabona over 21 million wemali ke leyaspendwa ke nguhulumende kuma projects enkundleni yakumethula kulena nkundla uhulumende kukhiphe imali engetulu kwetikitsi letingemashumi amabili nesihlanu 25 million emalangeni kuphusha noma ke kusukumisa lena ke imisebenzi kuyajabulisa kakhulu maswata kithi kanti ke evikini lelitako siyaphindze ke sivakashele ke lenye ke inkundla lekuyinkhundla yaka lapha ke eNgwemphisi sibuye ukuthi ngabe khona ke kuhamba kangakanani ihambe kangakanani imisebenzi yentuthuko sicizelela kona maswata kithi ukuthi sitawudivakashela toting 59 letinkundla kuyobona ukuthi ngabe ngumiphi imisebenzi yentuthuko uhulumende lekayendako kwelekelela ukuthi maswata kithi angakhali angakhoni angagongonyeki futhi ngetindzaba ke telusito siyabona kakhulu uhulumende wakha emabloho wakha ngetikolwa we do want to visit each and every one of letinkundla kuyobona ukuthi ngabe uhulumende wenda ini maswata kithi khisimusa kabe muhle singene kahle futhi nasemnyakeni ke wanga 2022 sethemba ukuthi Jehova ke uyasigcina size ke sibonane ngalokudako siphilile nisale kahle.